Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm getting like King Tsonga, man. Loyi nga ta King Link, of course. Na Shonge Rangane. As you already know, I'm gonna beefing nga kona. Leyi nga susiwa hi Shonge Rangane, of course. Loko a vula hi timhaka ta USB. Then King Tsonga, of course, yi vuya yi fika yi kombisa ku i tlanga music wa vuhuza. Leswi yi nga fika yi kombisa swona in overall. However, ka siku of course ra ti 4th of July yi fike yi tsala this post. Leyi nga fika yi tsala ku don't play the victim to circumstances you created. Mani twa kahle leswi nga fika yi kombisa swo so come on guys, you go already a swi tiva ku na beef post leyi ya straight to Shonge Rangane loyi hi nga vula ku yes i tlanga victim ku lwa because a ni hi yena a nga yi sungula mhaka leyi ya ti-USB liya. Yeah, yena nga yi sungula and then post leyi tlhe yi deletiwa so kona a swi wrong. And we can also see ku vanhu vo fana vo Gaza Bosch veri va ta kha va pfuriwa ti-case video already yi endlini and then vo fana vo Mgobhozi na vona va le ku byeriweni ku fika va yima ku endla content koko xi na nkani ku ndla Mgobhozi video already na yona yi kona ndani kha ni vekela ti-link on top comment. And loko ni yi langutisini I personally believe ku ri mhaka leya loko a hatla apologize la i nge yi vuye yi nga ha yi nga ha fikanga la yi nga vuya yi fika kona. Because some ni vona va kha va swi linka manjheni na timhaka ta osikamakama ku a na hi va kha xavisa ti-USB. Yeah, it's controversial nyana kwalani ku ze mi ni nga la ku yi entertaina ngopfu yaleyo. Yeah, because va tele vanhu lava xavisa ti-USB so yaleyo a hi tshikeni. However loko ya henhla hey guys ku na beef laha mina ni swi vona ku no ku na beef ku na status lexi King Tsonga of course a nga fika a xi posta. So a hi yingiseni ku risimu leri a nga fika a ri khata kona King Tsonga to be specific ri yini ka section liyani. Okay. Leswi I'm thinking thanga. Minito n'wi va vana. Mahitwa ka clip leyi a nga yi khata kona ta tlhela ni mi komba ku himpela yi nga va yi direct ka Shonge Rangane status lexiwa like in terms of the sound status a na ha swi tiva ku xiya kona mara the sound music lowu tlangiwaka laha. Okay. Okay. So ku komba ku himpela clip leyi nga yisiwa ka Shonge Rangane ta mi komba hi the same song ne a ni veri i hosi ya muganga ne hi mina loko se na ku zama ku va ni creatana status sweswi ne hosi ya muganga na ku mi twisa ku like original loko munhu mi kuma ku a nga zanga a ha ri seta risimu leri ri fika ri sukela kwini ma swo okay ma swi tiva ku ri sukela kwini. So King Tsonga yi fika yi teka nkarhi wa yona yi fika yi riseta kahle until yi fikisa laha yi swi twa ku na ku laha no mani yi nga hetelela va yi kha yi response somewhere around hi ku kamba. So section ya ko hi leyi maswo so yi teke nkarhi King Tsonga yi ze yi yisa hala makumu risimu leri so I believe ku status lexiwa xi yisiwa ka Shonge Rangane and then vona ku if ku nga vi na resolution beef yi nga huma ti nga huma ti-beef kwalawa ti hlaselana na Shonge Rangane which will be interesting for swimphuta swo fana na hina vo Master T ti rhandzela ku beef na ni vanhu va ri hi tibarini hi rhandza ku beef swi nga swi va interesting swinene because ku nga huma beef from both sides hi leswo. Ina tikulu leto saseka isana muthatela thera madibanana lamakulu seta hela thera madibanana ina makulu kumba leta yelo banana isana muthatela lo cheletela kunene lamakulu ina makulu labo saseka yelo banana thera madibanana ilama thera madibanana Terra madibanana lama kulu kuba nite ilama kulu terra madibanana leto nona leto tiela ileta yele terra madibanana lama kulu no cheletela kunena isona muthatena nite isona muthatena no bilika kunene terra madibanana lama kulu ilama kulu labonana labo saseka ile takiela terra madibanana ibanana ile terra madibanana letukulu ile tukulu leto saseka isona muthatena terra madibanana lama kulu seta
banana hi lamakulukumba le ka yelo banana i swa namuntlha ntsena byo cheletela kunene lamakulu